Sent in high. Baker got that wrong. Out it comes to McGinn. Oh, what a goal! John McGinn with a blockbuster. That is sensational. 4 minutes having gone behind, John McGinn has come. Kamara throwing his body in. It's going to fall for Ibrahimovic. Oh, come on! Når man laver en flugt, er det vigtigt, at man ikke lænder sig for langt frem eller for langt tilbage. Man laver flugteren ved at placere støttebenet ved siden af bolden peget i den retning, man gerne vil skyde sparket. Man svinger sit sparkeben bagud, og så kraftfuldt frem og rammer bolden på snørebåndene, også kaldet vristen, med en strækt fod. Man bruger her armene til at holde balancen med. Før sparket er det vigtigt, at man kan forudse boldens bane, så man kan placere sig i den rette position. Crouch. Oh, what an effort! That is just sensational.